Kurumzari Times of Manipur gi the morning talk raising the voice meaning tabiro punupu taram okshari ahan bada ngasi Manipur da phong liba pauche sing da kari karamba pauna ahan bala maida maroi pauna phong liba ge dum meaning taminasi Sangai Express ta ngasi phong liba Manipur da mawong amata da akai ba piroi chief minister gi wapum ko to do phong li duga to pa paum da na Congress ki kangbu ngasi Delhi chatkadori habisimusu yauri MLA ahum gi yumda thomjin na ba honakre Naga Ima Singh na Manipur gi Ima Singh unakre athoba Singh gi ningsing numit thauram mafam kaya da pangthokre habisima Sangai Express ki pawan phongni mathangda Naharol gi thodang da PM amasung Home Minister na Manipur kaheloi haiba gi thajaba pirabasu miyam na thajabidriba kari gi no sarkar da thajabiu haiba CM gi wapam athoba paunda Maharashtra da party amatana sarkar semba ngamdabadagi PR President ro thamkre Manipur gi ngamkhai amasung apunbagi saktam kaihan danaba Congress Legislative Party gi MLA sing Delhi da chatuna taksilu ragani haibagi bobigi wapam mathangda Ichel Express Sangai Festival na Manipur gi tourism masak taklibani athing ba PB ganu BJP National Leaders sing gi wapam chakchana thajai tangai phadrabadi CSO singa punna chatmenasi haiba CM gi appeal Congress ki team na PM Home Minister unaduna ngamkhai kaidanaba taksilugani haiba hanagi Chief Minister ibobigi wapam yauri irai bakta angang da crime chathabada chenaba mioi sing khudam oiba yaba chairak pigedabani haiba koigi governor gi wapam yauri center na pira kiba thajabada laingak asina thajari bana atopa step laukhatpagi mathau tadri haiba CM gi wapam athoba singi ningsing numit park sana pangthokre haiba sima irei baki pawen phongni pokna phamda Manipur gi sentiment sokhalloi haiba wapam sida miyamna thajaba thambiu haiba CM gi appeal Naga Mothers Association gi luching bising na maira paibi amasung koko migi mihut sing unakre haiba sima yauri oibo bi yauna Congress ki MLA punamak ngasi Delhi da chatlaga taknaru gadawri haiba sima su yauri Manipur gi nipum do yauna NGO lising ama chanipan sumna taret ki FCRA registration kakre haiba sima su pono phamgi Pawin Pongli, Sanale Bakta Yauri CM, Manipur gi interest sokpa thabak tauroi haiba wapam thazibu haiba appeal, Maharashtra da matam khargi present rule thamkre, aduga toba paunda Manipur kananaba luching bising da taknanaba hoigi taknaba chatlagani haiba Congress ki wapam su yauri, aduga toba paunda paunam rojen gi yumda thomjilakpada irang thokre haiba simasu ngasi Sanale Bakki Pawina Pongli, Huyelan pauda UNLF ki hanagi chairman RK Megan atu matam da lagani habisuma koigi phongni Amit Shah gi wapam da thajaba thammi stakeholders singsu unaraki gani habi CM gi wapam yauri aduga Prime Minister da taksil unanaba Congress MLA sing Delhi da chatlagani haba okrami bobi gi wapam yauri Manipur amdi Nagaland gi miyam nungsi chanana hingminasi Dr. Rosemary Jackson mifam gi khongjang su park sana chatari thomjin basu leptri habisuma Puyelan paugi Pawana yauri lamjingba Times Union Home Minister na Manipur kairoi haiba muk hana thaja pirakle Chief Minister Assam gi Bodoland Territorial Area gum ohen naba sinbi ganu haiba bobigi appeal Nagaland abdi Manipur miyam nuksi mari tanadana bai koi honominasi haiba Naga Mothers Association gi wapam ko todona phongni wapam kya da section mi pam khre MLA kya gi yum thomjim khre haiba simasu lamjingba Times ki paw oina ngasi phongni ngasi phongli basing ma pau che sing yaw riba maroi pau sing si matana khana nabagi dang studio link sin duna lebisi retired senior SP tamo pasamu sanamin tamo boy taram nokse chokom jeri tamo han ma da Chief Minister si khogi Delhi da chatluraga central leaders sing khogi PM am the Union Home Minister unaru kanda ngarang se hala kanda press conference pangthok pada mana mona thamge wapam si central leaders sing maru ena khogi Home Minister gi wapam da thajaba thambiu stakeholders so dan tana rakigani haiba wapam yauri atopa madana khogi Sangai Festival si Manipur gi tourism gi khogi masak takli bani na masi atima PB ganu mathau taragadi hariba wap central wapam si mathau taragadi khogi CSO sing loina na Delhi chatmina dana tanaru si wari khanaru si haiba phongdo pi gi haitai tamo garang gi CM gi wapam si da kari wakal thambini Masa Honorable CM na hanak chatluba siga Home Minister na hairak pawais masa thajabam sutoi maramdi Home Minister of Indian Union Home Minister hanak leiba mitsa hairiba nupa sima si khara principal jawba khara kari haini tawudu thap leiba haibe sima shoidana matawi
masu oidabadi ngangui hena khalli adubu akhoi mi painaba amadi matam punmakta dum leire yambiu Assam gi chief minister Sri akhoi gi Sarbanand Sonowal mana prime minister gi unabangami Pema Khandu Arunachal Pradesh ki chief minister na di chatlaga unabangami akhoi gi honorable chief minister akhoi wajabirin budikari gino natana mapu unaba piraktriba natana akhoi unaba yadi haidana hairakpura natana wajabirin na home minister gi hairi wahisina masina gospel truth ni haidana degbabani ni ani khandana lakna to wina musijai adugo CSO mayam ga chamina si komina si habis adu phajai adu akhoi kiribasini kaino haida ana wase shigra matung da doctor ko budete ko biganu haipigi wani adugi hajik opposition ge leader sing chakani hai su ta wasu phangjai masi opposition leader na government bu thagat ningai ni government ketang asoiba phangbada opposition leader ge tobang ngamba adong wisu khodong chaba pi bani hai no ojabiren bu ojaibo bina thagat piramu haibisam dangai thamjage tamona tapi itu mana koi ki masima hang ya wafum la hai basim su koi su kitang khanja ba dare atopa gi chief minister chat pa kan di prime minister ya appointment je chat cha ta phang ba adum apu koi gi sidi home minister ai su ngapi gen ai sai prime minister unar pan pan ki mal ba home minister unar ga halak pani masima koi la kitang kai hani chingna ba makti hai ba ya de ba nungai je da ba yam phajaba phom ni tamon puthok pi se da tamon su pan bi kre koi gi opposition gi CLP की लीडर कोई ex CM यावना दिल्ली दे चलगा कोई नेशनल लीडर सिंह तक नरुगनी है बगी वाफम अदुगा तौरकदोरि बिसि कोई मणिपुर द बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मोवोंग दौना ताहनगुम सि मदु मक्ति थोहन बिगनु है बगी कोई CM की ex CM की अपील है तारे मसादि सु कितंग बोरोलैंड काना पुसलक पसदे कोई न करिनो सदे नुंगनांग बा चिंगना बा कोई न मिपानिंगाय ओरिसे कइनो जु कितंग थंबिरकने किशोर तो बिगनु हाइदन खुटलोना हाइबगा तो वी आर दे हाइब वाहिसिगा खेनबस ngakpada leya hojigi matang se khoromdi khorombiu honorable prime minister honorable home minister da bharat ki khwai gi mapu tobung ngaktani adu assam machet kai haidana se assam da boro territorial council pi khre shoidna chakrani nongma assam digi nagaland kai thokre naga hills twensang area wor kai thokre assam digi meghalaya kai thokre Assam digi Mizoram kai thokre Assam di boro territorial council ashedum chakidore Assam digi barak valley amu kai thokpi bhap su le adu tawre hen akoi Manipur sibu akoi tahon gedre ne Manipur di inchim lam pi ba ku sunga yaroi pithok ku sunga yaroi any kind of territorial council or maduguma setup or any kind of monetary package or any kind of central government assistance punamak government of Manipur ki through the executive head the government of Manipur ki through the crore billion dollars thabi rau tharga koi chingnam yam punamaksa paisa mari lambi da chahodana loina matik channel ni shambiu manamaduna hojigi matamda opposition leaders amadi ruling gi koi executive head amadi CS punamak khut lona da koi haijabe matamda enough is enough hojik te tobiganu haibi mohta tobi yade haibi wahis mase last cautionary word mase Hyderabadi sungya yaroi ko haibi samtangai thamjege ya phasa wafam ni matang se de koi gi tieda bai matam natri Kishore you are right tedi hekta lainari phibam se koi mang di mase haibadi nate but khomphom semnaga lainar bam tanjas de koi na kuno long madu tobiganu madu yahanbiganu thohanbiganu oihanbiganu haibina chingmasi kitang thot malle haidun thot malle yam chumya masi gi matam se de kitang koi zak launa haigadra masi kitang wari se tup nanana bagi yadi haibduma khanghan mama changi haibda mo yo suggestion yam na koina su loksin jai masi ma koina su sungsoi sono mo ki koi gi Manipuri leader sing su tabi ram gadra na kalim hojikti hoji changsela isi ni koi cs sono ga changsela isi tobiganu haibna te tobai yade haibagi sigi londa simak wahi simak koi gi Manipuri leader sing sina su season biragadi ketang section bagi pibam du helakani habi wafon ni thabi se tamam mom dangarang koi gi Naga Mothers Association na goodwill visit habatare mom da koin thamaga sumasi Nagaland ga Manipur ga gi marakta lainari ba koi nuksina bai mari si tatna ba yaroi tatna haloi da bani tatna handana ba koin hotna mina si ka haidana
koigi Manipur gi lady ba imaluk ki luchingbi sing adu ko kokomi gi koigi mihut sing ga nang unna wari batai sana ki ba gi wapam koigi ngasi pauche ni am chawno yaure and masima koigi am historic oi ba koigi move amani hana logji kadom da magi move sigi pandam phang da haduna ma thamjaraga su sugum bagi visit ka lak tana ka tawbasi mati koina su thagat chaningai ni haido khanje do tamui wakhalon da ngang enemy gi visit se kai da phongdu pini kai thambini jambio kishore Nagaland the politicians, Manipur the politicians, my roles, Angak Parikeni. Naga Mother Associations, the Lailishu Haiba, Amadi Yamna, Machin Tongba, Miam, even Prime Minister, Home Minister, Toino Unaba, Kotpa, Ngambagi Makoida, Unahanba Ngambagi, Shakti with Yauri. Nasi in a sense, I am getting discussion the Naga Mother Association organization itself, member on Yauri. I repeatedly say, Nagaland, the overground, underground, civil society organizations, low in the government, punamak low in the chop money, they belong to the same flock. Madam D, Makui Chakut Taurang, Makui gi expansionism, Makui Gini Hybrid Shiva Kidaba. Naga Mother Association Situngai, in a sense, I am the government of in a sense, I am the government of Manipur, government of India, Tatuk Tasin Tauribasim, the low in instant out low in a Kangibagtani, Moigi, Sharuk Ado, Ashon Lakadori Haidana, Lakpani, good will visit, Paji, good will visit Lakadabani, good will visit the Shokwini labor, the good will visit the Chehitara Kun Kuntani Pujang Haitadi, Kaduga Sangai festivals, good will visit the Shujawijai. Akuigi Ima events, you made up by wishing, other Hornbill festivals, Chalubajai. Akuigi Sen, Akui Likai the Nakto in the labor, Kongban, Kandaba. Akui later atis chatting daba akui jam aloof oiba mi uraga hangoi bagum ikai bagum hai bangam daba kariguno Naga Mother Association chatpatanja the Home Minister and Kaurang nangaidrli Prime Minister na lepkhat lagam hoibu oi ad akui gi ima even Mother Association akui se lady akui ima even chatpasina karam matanja amuktam Prime Minister bu khoram na Delhi do okadagi ashimta de ayum tangli jangning ne adr moi good will visit it is good nice, it is a cosmetic kagi mohi wahi watani. Maning the different ama mohi opinion ama delay. Adu mayam ne loine kangi. Ama bu oishano imai ben tauri ba punamak adu di yam na phaji adu civil society organization ti imai ben kar sathi ba hai batai. Kar aggressive oi ba kar thodok kendok na tawang ama imai ben wahi watata. Prime Minister Unaba Tanja the Shoidan Chatpiu, Madi Tanja the Iman of Kui Popi Beni Hibis, Iman the Kui Nokong Pine, a Koram dig, I didn't meet a Ingaj. Atamado, Hoi Mokugi visits acquaintance with Taganingai, reciprocates who coin at Tobum, talk pranas. Exactly. Coin at Tauramina, Quigi, my Kaidegi, Sui, my Bels in Taraga, Quigi, Quimada, the map, the Chatana. Lady Bamakogi walk from sing way labor, can was in the Tato Tasintona, Bagi reciprocate of Bagi Matu Tabra, Hibadoni, Matu Tata, about the inhabiting of the Tedumapu. And Mahatana Laxing is here, assume a visit Sinazik lady, but situation see the Kari Karamba positive impact, Hagada, Miami, Wakalon, the Karamba positive mindset, Ma, Piba Yabagi, Kongset Ni Hanakuna Ying, Bayabagi has you think in the beginning. Masi Mohina Lapa in Hajiri to pay, Kaide, Akoi, Nuchichana, Leminabagi, Yam Darkal, neighboring states ni. Okay, India as a whole, the Assam, Nagaland, or the Myanmar, particularly, or Mizoram, okay, Nuxichana Kulimina do the Yade. Adu, Aigi Lenga, Sekarik Patarak, Patanjati, Adu Patati, Imungo Ichinobo, Kainari. Madu circumstantial compulsion having the Todoja the Matang Lakani. Section Bio, Lunimidit in a sea. Manumapang Lunitrinsi, Ima, Mayam Punamak, Ati state, the Sichapu, Corpu, Lapid, Maipai, Adubu, a quay periodic chap channel lepu, hyper asymptati, I tamjaki. Yang Tamona, I'm not Marik Chumba, Quigi, lady visit the Sugumba Lamba visit to Gimatanga, Tahuningba or heading Baduketang Pondo people in Haitare. Brain Loxiki breaking Matunda, quick governor now, Pondo Kiba, Manipur, the Pianga, the Chatabagi, crime, Hangla, the Nunang, Pondo Kiba, Pamung, and Neziki, Brain Luminary.
Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari. Adom adom gi leijariba sanada yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani. Lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi ho adom gi sana adu sengi natraga sengde haibagi chingnaba du kokhanbiyo. Akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirao. Lamjingba jewelry, good quality is our priority. Kangla food product ti iram dong dia seng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi no food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bu leibu Kangla Break matung da mukha na taram nok chari do numing tabi bisi Times of Manipur gi the morning talk raising the voice ni nga si thoram sa kun unazaram ni bisi retired senior SP tamo posum sanam ni tamo ai makhata na bisi sangsan liba lady ba phibam sida matanga lokko chara kana ngarang si leptana du mag myam gi checksin wakat mi pham checksin wakat khongchet sum tawram badagi ngasi nong ni stage da koi gi MLA singi raga minister singi yum da thomjin dana कोई लेडी बस नगागी शांति वारी ने मणिपुर दा काय बमता पिरक पे यारो ayat पंद पिरक यारो हैबसी तक्सिन बा लोय लोय ना कोई असेंबली में फम मकांदा कोई लेंगा किसी ओइबा चेट पे फिरे म लवदबने हाइबगे दुगुंबा डिमांड दा हाइबा तारे सुंबगी खोंजिंग सी कोइना सु सक्सन बसु उरी अतोपा कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंगसना सु कोई असेंबली फम गदबनी हाइबगी खोलाउ सु कोइना लावर कोई काय तारे पाउची सिंग थेंगनरी हाइ तारे अना ओ तमो उसी लेव ओवरऑल कोई मूवमेंट हाइगदा प्लस कोई एमएलए सिंग दगा थोमजन बा कोकोमी की मागे माना स्पेयर हेड तौरगा चंगस लेव मूवमेंट सिगी मतंग हौजी हौजी की फिबम सिदा वाफम खतंग थंबिगन ए मस तोबम थोइना इमुंगी मकोक्तुना माना थबक से मतिक चाना तरुक्त्रबा अकाइबे रोम ने चटप तारबदी इमुंग न मचा लेरिबे सिंगदुना मपागी महत्व ओइना सिंदना मान लमजिंगदना करी तौरु फगनी हाइद तोबगुम जाने असेंबली सेशन फमबिउ हाइद फमदबसे गवर्नमेंट गे अशोन बा अमलै होय तुंगदबुदि फमगनी फमबा जाय कसु काइदे दुबु अखोई अनाब सिब लोइख्रगा डॉक्टर को बुगुम भापता ओइना तारकद्राय हाइबिस मसे चिंगनै अदुगा even assembly session pham resolution kyarak taba tarbashu Delhi government mon togen khangrabadi tabi ge dabnate maramdi Delhi the NDA government lady akhoi shu more or less NDA government ke partner naktani aduna government of India na makoi against the my masagi party na BJP na let tor BJP na luchingaga maki government of India ki against torkani haibase vainabum akhoi sarkar su lady तोबुदि ओजाबिरे नाइगी दरकार लेरे खोइगी असेंबली सेशन से कोई थोना फमगनी हाइबगुम तवी अदुबु ओजा ऐना अदुम ने हंग चरिबसे मतम लेरिंग द तोबी हो हयिंग अखोई अनाब लेहिद्र तंजा डॉक्टर को कोई भापते हंजन जन हाइजरी अदुतरि तोबीगनु अदु कोकोमीने तौरिबसे तोबम तोई असी तपतम ngasi Hong Kong gi jang bio ke dawge माने माने शिव की दव थवाई लेपाक लेंगा की ngakoi तमुत के दवे तमकता खुनि शिव की रुदोइनो MLA 60 maim the changi bas changbam thoi but it should be exclusively peaceful when it tawgadabni thomjin gadabni changgadabni moi the wang hangadun nakoina election ni mamang the kari promise tawramge lenga nga ke lepa ke tamu the tabuk tawge hai gi punamak tang shi ke dograge hai be wang sidan noi thoraga hayu hai bane I fully support I fully endorse it tobutadi
it should be absolutely in a peaceful manner. Kokomina luchingiba, all the part civil society punamak loina, changjaliba punamak, please go ahead. We support you strongly. Adu lenga ke ngakpiu, sarkar ki asonba adu ngakpiu, sarkar ki mohta adu na thabak tobiu, opposition na thabak todrubusu, civil society organization like young Mizo associations na Mizoram na tori sumaina adu maina tobiu kokomi. I respect you, I salute you. Go ahead. Hoi, along tamu tami do maina ko changchal libo khongjang stage da pam da thodo thok tan na ba section ba du di section han ngi hai bu ni maram de kaino da sugum khongjang da kai kan da wakhan khanda ho ba wat pa na ha sing na maru oina hekta koi ka hai ni apai pai thomjung question ba ta phajada wa hai wa ta lawsim question masi theina da bana te ko na ta da bana te u da bana te masi madi yare makai leiri ba phibam stage da kai sunata ba da koi ka hai ni atop mayorom da chatkhiba yana na magi thabak ti koina tawroi dabani aduma pu changsaliba democratic oiba khongjang simakti madumak tawpham thoi habiduni tamon thambiri si. You're right, Kishore. Tamam mathang da wigi ngrang Governor Dr. Nazma Heptullah na phongdu pikhiba nat culture gi phajabana tomthil nga liba Manipur da nupi angang gi crime hengalak pasi pende haiba koi gi ngrang gi thorom da phongdu pikhiba simak ekhoi de su masimang loina phawri ba nga tani hai tare tamogi meng da ngrang governor gi wafam si kitang naina bigin ta Hey, Governor, Her Highness, Her Excellency, Dr. Nazma Heptullah, Namana Heavy, Yam Pajayam Jumangatani. She herself is a very prominent leader in India. High profile family, aristocratic family, the Pokpani, Manipur cultures, Mayam Napam Bajani. The Angang Sing, the Hand of Manak crimes, some Hengalakpa. Makan rape torukpa even baby shana unfortunately akoigi kanagi kwakathin da ko sangai porte Elizabeth ki matang na tawgiba asumai na torukpa crimes hengalakpa se masi yam na masanungaite adu tawuta dinga man wam di haigi hanadigi di haju khara handare e haibase masi administration executive agencies police civil society organizations mayam na gyan tabase khar khar si yaure aduna akoi masung mathabak se tawdanaba tahundanaba akoi ni yam section bagi mama pasu section be yam darkar le mama mapanam angang upu hostel leta tamamme haidan adun loibanate time to time example chatlaga jengbam toi I paulubam toi unabam toi maduta angang sigi mind mai phattaw lermasu phattaw mina nato thabak tawge ma section lakani section by section matam punu to pai adu angang si akoi gi future gi akoi legacy akoi gi mokoi na mahut silagodoribni adu angang gi phangmam thokpa rights piba pidabu jadi harau kumai moi gi matik chan lai taman ba korpa problem chingat piba haibe samase mama mapa gi mathauni samas gi mathauni governor hai gi base fully I endorse it. Yam phajaba wafam ne hai tare governor phongdu pigi ba simak sumani purgumba sum yam phajaga ba koi gi laire bak ni na khagnari ba sigum pham se sigum ba kai tahoning da ba thoning da ba tahan koi gi taning da ba sigum thodu thok pa simak yam na pen di hai ba governor gi wafam simak thamoi da gi acheng ba du phawra kan hai ba oiram gani hai na su kona su thaje hai tare Exactly. tamo pongna pham da koi gi yam na exclusive oina mas exclusive mate hai pa na tre dum po yauri ba sig Manipur gi ni pum do yauna NGO lising am ga chani pan sun na taret ki Foreign Contribution Regulation Act haivani masi gi koi gi legislation kakre haba paw ma yauri Manipur gi ni phu hum do yauri hana so koi masi thengna gre NGO mayama ma gi foreign foreign gi koi gi funding si masi thingba ma gi thabak tu da koi gi accountable oi da gi masi thoki bi yam koi thengna gre hatare tam wakhon aman dang thada bi gi ni Yam chumajani aina mamang su discussion kya mamang to give the so in masa pukachagi India the leader NGO se mokoi mathodang di afabang aktani adubu paisa tan barom de chatpa NGO sing Manipur su blacklist Nagaland su blacklist ati mafam da NGOs thabak tawraga masagi jum sagalakpa masai gari lekhlakpa masai property tap ten losalakpa na chingba khotpa afo tawgram tawrukta dana ati rum nai na thaina dana torpusiga government of India na moi CCTV scanner the leave se kuira bajani Congress government ge matam da kaya thaw saram de haji ge government sing ge matam da phajana moina masi scanner se moina toba horakle masi chumi akoi se khara di tawri have se hongba chawba kana tawri tawdi dudi government of India na Manipur government thijal shoidana khangani 43 yauri bhai se yamu yamun da ati su khara so lerum gani Nagaland se chani gumrom
loina katat ka bagum pautari aduna NGOs non-governmental organization haiba tarabdi selfless oina punsi katuwa tawgadawduna dalali oina karbar tawraga tawduna ahamba gari election melpa laktrani pangi fandugi manung da gari election laga masai nungai no comfort hana thiba tawguda tabaktuna tawduna tawroida tabaktuna akoi gi maduna hana tawshanba asung makya central government jing bese kui rawi yani manamutin mase katatpa highway se punlan landi hena ai khali hoi tamo matam su tang chi selakpus daina lokha chaning bam khatang koi gi Maharashtra gi hoji laiba political scenario hai batare handak pathok ki badung assembly mikhal gi matung da BJP na khwai gi wana phangi Shiv Sena na second ni NCP na ahum su bani hoji Shiv Sena ga BJP gi alliance the power sharing hai ga the seat sharing da yanada badagi mabani si invite taw da bi da governor na hoji ahum su da lai NCP da government form taw na invite taw khre amarom da Shiv Sena na di Supreme Court ta madu gi kai tare government formation gi invitation du gi mayok ta hai tare chat kani ha gi phibam bo lai khre laibak thi badi phibam si yang kan president run tham khre ha bisdani tamai wakhalon kitang thambiram ni masi khwaidigi koigi nongban city Shiv Sena ne Shiv Sena se Uddhav Thackeray na machin thokna hai ki Bal Thackeray na egi ipana eiba vote lepno hai rajniti changma yade na hai aduga egi ichadi aina vote lepno de hai roi matam sigi matungina Aditya Thackeray na man rajniti changni hai na hai mapana vote lepno hai haji man chief minister oiningai se karigano Uddhav Thackeray na 105 or 106 MLA masing phangpa out of 228 ta man 56 phangaga man even कोई हाफ खक्ता फंगा BJP को मान सानरी भी लीला से blackmail मान तोड़ी बसे अदर right from the beginning Uddhav Thackeray से मासा कोई हिंदी दारे कोई खल नायक खाई बितो नोंगबान नाई बितो अदम ताउन लेडी जम नोंगाई के दोरी मसे अदर BJP ना तुमिन लेथो को तोड़ी बसे BJP की very intelligent step हाई बताइए हाजी करमाइन तन कांग्रेस का आइडियोलॉजी का हिंदू के सफरोन नाई तन मोइना बदनाम तोर मपुन मकेतो करमाइन कांग्रेस जी कोई नापू मचू कोई हरे कृष्ण हरे राम की उन लिट के दोरीरा BJP की कोई नापू मचू की फिर तो कांग्रेस लिट के दोरीरा कांग्रेस तो बम खंगदन ले रही कांग्रेस ऐसे कोई जहाज लुप समुद्र लुप गुम जहाज तो ले रही बनी NCP के कांग्रेस के सो अमुक यानत्री अमुक सु जाने अदर मसी हम नुंगाई बली लाओ ये दोरी है अदना गवर्नर न मान प्रेसिडेंट रूल तोड़ी बसे ऑपोजिशन न और पार्टी होने जानिंग दे हारी बसे मदन मकोई मौत ने गवर्नर ने करी तोगनी BJP ने मतम कर पीउ है तो BJP तो सुपी की थे मदगी NCP ना अमुक चंगु तंजा जो शिव सेना न चंगु तंजा जो मतम कर पीउ है सु मोइस मतम पी की थे नोंगमदी हेंदे NCP ना अमुक कोरपति NCP से नोंगमदी हे हेन की थे अदर गवर्नर हैज डन हिज जस्टिस है जरिबा अदर कांग्रेस ना हजबोज कांग्रेस की लीडर से कना वो हेनगनी मोइ मनंग द दुबोज मो डिसाइड तो बंगमत्री अदर मसे कोई खिचड़ी की भापता लोइन इंजांग में पुल लोइन पुंजल लगा करी तो चागनी हाइदना मणिपुर दी खिचड़ी आइटम अमने खतनी कोई की मणिपुर में पान लेबा मेनलैंड लेबा खिचड़ी की थी मखन से लोइन सब्जी में हापचल लगा पूरा ओखाय लगा मखन की यानर चाब यम नुंगाई गतनी मसे लीला से द गवर्नर हैज डन द राइट थिंग द कैबिनेट इंडियन यूनियन कैबिनेट हैज डन द राइट थिंग the president of India mane approve to give right thing haji lila si yeng batare however it is in the Supreme Court the moni chakra banina let us see the drama haibeto agi tamakta di khalnai ke se Shiv Sena ni Congress ka Shiv Sena ga tiniga dori masi ne khune thap ni jeng dori ba Manipur se koi tamba yari masi tungda ko oithoi haiba koi haibi yari ngamde hai tare ase mane koi commercial hub ore financial hub ore Mumbai lai ri badung ba state Maharashtra do hoji rajniti ko political unrest hai batare lai bana maram ora president un thamjan kre kayam sanga da bano hai ba thodong na khangdra ka su hoi paksang di sang oina na hai ada ina tang swai de ningsing janing bamna कोई BJP ना शिव सेना का सीट शेयरिंग की मतंग दा वारी साना मतम इन केस कोई ना हाई से याद रखा दी PR लाकनी ना कोई थ्रेट तो किबल लई हाई तारे मसीमा कोई ना थ्रेट ना हाई जब ना तेनु मपु फोंगदो किबल लई हाई तारे मधुमा कोई पुसलक प्रा हाई बसी में लाई बसी अदुमा पु येंगी बतारी लाकदा निमित खरा निसे इस्ता महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिनेरियो करम मायोन लाकदा के हैब से कोई हाई बंगम दे बट हौजिमा की दु तामन तापी दो मानी याम इंटरेस्टिंग ओइबा खिचड़ी की मोंग द मायाम तो यान लोइन यान जनरगा तंगदु लैता दा फिबम द लई हैब दुने तामन किशोर लाइनम तक अते स्टेट तो
political turmoil queen layer basu karim ta kaide Maharashtra siga Bombay alone India gi GDP ki 60% alone Maharashtra di thok pani man madan Bombay the queen masi turmoil lebe tar di Indian economy da anak padamasing sol haider kani haisin thamje yam fazo wa pham ni financial hub ni commercial hub ni na masi mafam da da koi political unrest lai ba haisin makta bu koi gi whole nation da madu gi impact lakani hai wa pham ni ta matam anwai ta monu ngasi election biraga ngasi phongna yo pauche sin da yaure maru batang da pauche gi matang da thank you wa khalon ka phongdo pe matang thara sam phongdo sari lo na ngasi ko ni matang swais da the morning talk raising the voice to sin jablo na ming tabe pono amukana khurumjari